Re tla go lena thwi ka kgaso ye nngwe ya ditaba di šišitšego ka tshedimošo. Re a hwetšagala le kana leng ya DTT. Re thoma ka ditlhogo. We are going to have a difficult winter, and we are addressing the challenge of load shedding. President Cyril Ramaphosa o re kgaotso ya kabo ya motlakase ya go fokotswa pele ngwaga o ye susing. Malaria is painful. I had a terrible headache. My ears were ringing all the time. Selete sa mopane le Vembe ka Limpopo di begile koketsego ya ditiragalo tša bolwetse jwa malaria go tloga ka Aprele le nyaga. It's a huge achievement for both clubs fighting for the top 8. And I don't have any fear. Ge sehla sa 2022-2023 DStv Premiership se ya susing. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go loloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011-714-6133 goba le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News le ntlo la gago re ikemetše ga re tie letlhakore. Tšhabela go go lotša tema ke e swarišanang le Warra Augustine Letlalo. Moporesidente Cyril Ramaphosa o netefaleditše badudi ba selete sa Cape Winelands gore kgaotso ya kabo ya motlakase e ya go fokotswa pele ngwaga o ye susing. Go le bjalo o lemošitše maAforika Borwa gore a itukišitše sehla se boima sa marega se morago ga gore Eskom mo lemoše setšhaba gore go na le kgonagalo ya gore naga e ka ikhwetša e le go ka tlase ga legato la seswai la kgaotso ya motlakase dikgweding tša marega ge matsapa a go fokotša kgaogo ya motlakase a ka se atlege. Moporesidente Ramaphosa o hlwele a le pitšong ya boselela ya boporesidente ka porofenseng ya Kapa Bodikela. We are going to have a difficult winter, and we are addressing the challenge of load shedding. And that is why I appointed a Minister of Electricity, as I said, who's working on this matter day in and day out, every hour of the day. And we are going to have ups and downs with regards to load shedding because our generation units are old and they keep breaking up, and they are being repaired and we are maintaining them. And the renewable generation is coming into its own. So whilst we are going to have a difficult winter, but we are going to address load shedding. Ka go le lengwe motlatša moporesidente wa naga Paul Mashatile o ipiletša gore lenaneo thuto la dikolo le hlabollwe matsapeng ka go kaonafatša dipoelo tša thuto. O boletše se nakong ya ge a kopane le Human Resources Development Council ka Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal. Dipoelo tša dinyakišišo tša boditšhabatšhaba di uturetše gore diperesente tše 80 tša barutwana ba grade 4 mo nageng ga ba kwešiše seo ba se balang. Mashatile gore bothata jo bo ka rarololwa fela ge bohle ba na le seabe mererong ya thuto fela ka batswadi barutiši le ba lekala la thuto ba ka goga mmogo. In order to effectively educate today's students who will work in 10 to 15 years utilizing systems that are operated and constantly growing in the fourth industrial revolutions, teachers must be educated to utilize the most up-to-date teaching software. Additionally, it implies that workers who are currently employed should also be encouraged to advance themselves and pursue a lifetime of learning and dynamic change. Fela ka mehla re le kgopetše go ntšha maikutlo mabapi dipotšišo ya rena ya letšatši moo re rego moporesidente Cyril Ramaphosa o etetše ka seleteng sa Winelands Western Cape kopaneng kgothe le badudi go kwa ka mathata a kabo ya ditirelo. Ye ke kopano ya boselela moo moporesidente a etelago diprovinse re botšiša gore a e ka ba o bona diketelo tša bahlankedi ba mmušo motseng wa geno go kwa mathata a kabo ya ditirelo di tliša diphetogo. Letlakala la Facebook Bathetso Stefina o re bona ba ata e fela se ba se bolelang ke go hlabiša legano phefo ebile nkabe ba boloka mašheleng ao ba a šomišago diketelong tše go tlaleletša gore ba tliše ditirelo.
Mary Charles o re ke bona go swana ka ga ditirelo di setišwa ke bomenetša mo mebasepaleng. Pholi Molefe o re nna ke nagana gore ka ge le presidente ka sebele go ka kaonafala ka ge a sa romeletša motho gantši baromiwa ke bona ba baka go tšharakano mohlomongwe le melaetša ga e fihle mo e swanetseng go ya gona. Letlakala la Twitter Desmond Malapeng o re diketelo tša baetapele ba rena ga di tswele mogola gobane ba tla fela ge ba bona gore dikgetho di batametše. Ga re na le metsi le ditsela mo metsemagaeng. Ge e le Hannes Makiaphane yena o re ke kgale baetapele ba rala le diprovince re bona go kgora mebila le go hlwekiša ka tšatši la ketelo eupša morago ga fao re le badudi re boela sekeng sa ka mehla sa go hloka ditirelo. Ga ke bone ketelo yeo e ka tliša phetogo ntle fela le go fana ka mengwako. Nelson Shubiti Mangena o re nna ka mo magapeng ke neng bahlankedi ba mmušo ba re etele fela ketelo ya bona ga e tliše le ge e ka ba ditirelo tša diphetogo. Ke re bahlankedi ba mmušo re a bona ba tla ba etela dinete ka go fapana-fapana mara ditirelo gore di be yona dilo nanya fela ka lo re di phethagatše je ba di phethagatša nke di phethege gore setšhaba se kgone go golela. Telo ya bahlanka ba mmuso diprofenseng e ka etsa diphetogo fela ha mopresidente a ka nka mehato kgahlano le bahlankedi ba lo reng ba kgethiwe ka leader setšhaba diprofenseng naga ka bophara bao ba lo reng ha ba etse mosebetsi ene seo se ka etsa gore ditshebetso di be teng le diphetogo di bonagale. Wai diketelo tsa bona ga di thusi sepe ebile ga di thuse diphetogo dipe go tshwana fela le fa ke etetswe ke moagisanyi wa me ebile ene o botoka ka tla ka dikgang dingwe tse di botoka tsa boagisanyi. Ke a leboga. Thobela baetapele ba rena ba mmušo bona ba tla mo metsi ya borena mara diketelo tša bona di fetoga le fela ka baka la gore ba re tshepiša nto tše ba sa di phethagatšego ga ba re botse dinnete ba bolela dilo mara bofelong ga ba di phethagatše. Seo se dira gore re tlhoke tshepo go baetapele ba rena ba mmušo. Bašomi ba kgoro ya tlhabollo ya leago ba tsogile ba thibetšwe go tsena ka dikantorong tša bona ka lebaka la matshwenyego a tšhireletšo. Se morago ga gore molaodi wa kgoro a emišwe mošomong nakwana maabane eupša a boa mosong ye le bahlapetši ba gagwe ba praebete ba beng ba leka go tsena ka kgang. Ke yo mongwe wa bahlankedi ba mmalwa ba ba beetšwego ka thoko matšatši a 30 ka mabarabara a gore ba amega kabong ya kontraka ya tšhireletšo ya diranta tše dimilione ntle le go latela ditsela tša maleba. Go beelwa thoko ga motsamaisi mogolo le badiri ba le bararo go tla morago ga dingongorego di le dintsi ka ga kontraka ya dithendara e balelwang go 133 milione. Go begwa ga thendara eno e beilwe go se ka fa molaong. Mme re kwaletse mokhuduthamaga wa social development o ile goreng mo maabaneng o re tliseditse pegelo e bontshang gore go na le tsamaiso e sokame mo go abiweng ga thendara eo. Letsatsi morago gape le thoko ga batsamaisi bano mongwe wa bone o ne a tsena ka dikantoro tsa lefapha le basireletsi ba gagwe ba ba mo tlhokometseng. Go begwa fa maikaelelo a gagwe e ne le go tsaya ditokomane tsa lefapha. I am not the head of department. I don't have any powers to talk to the media. Di suspect gore motho o tswa go ikuruleni ko ba mo gatileng teng. It's a personal bodyguards. Ba tswala ene go ikuruleni ba batla mo gata gore a ntse dio tsa puso ba di se go ba dintshang ko teng. Ale under precautionary suspension. So comrades, as leaders, we have taken a resolution ya gore it is not safe for you to enter the building. Gona le batho ba batlileng ka dithunya mo pusong. Lefapha la tlhabollo ya loago la re tshwetso ya go beela batsamaisi bano thoko nakwana ke go kgontsha dipatlisiso go tswelela pele. Tshotsa mokhuduthamaga ke go netefatsa gore e re ga dipatlisiso di diragala e be go sena maparago ape a leng teng mo lefapheng ke ka mo ba beetsweng ko thoko gore go dire dipatlisiso tseo ba seo mo lefapheng. Ditirelo di solofetse go rebolwa ka botlalo ka Mmantaga. Kagiso ke Popele wa dikgang tsa SABC News Mahikeng. Badumega re kwe selete sa Mopane le Vhembe ka Limpopo di begile koketsego ya ditiragalo tša bolwetse jwa malaria jo bo tlwaelegilego ka gore ke letadi go tloga mathomong a Aprele. Ka Kiane badudi ba motse wa Maswanganye
ba eletswa go dula ba ntšitše mahlo dinameng. Motsofe Kubani Novela o ile a tshwaediwa ka bolwetse ba malaria mme a re o ntse lobaka la dibeke tse pedi kwa bookelong. Ya baba malaria. Malaria is painful. I had a terrible headache. My ears were ringing all the time. Malaria is a painful illness to have. Baagisani ba gagwe kwa motseng wa Maswanganyi, Caroline Mathebula le Khanyisa Mokantsi le bone ba ne ba isiwa kwa bookelong morago ga go lemoga matshwao a malaria. The symptoms were severe. I had a terrible headache, fever and diarrhea. I was always sweating. I tried to use over-the-counter medicine. It did not work. Lefelo la Giyane le ama ke tlhokego ya metsi baagi ba dirisa metsi ano ka eno go tlhatswa diaparo ntle le letshogo la go tshwaediwa ke bolwetse. Yes, we have to take a risk because we have to look clean. No ways. We do affect risk of taking malaria and everything, but we have to face the challenge. We have to sacrifice. Lefapha le mo letsholong la go dira diteko. Se re makaditse kudu ka gore ha le ka gopola gore ngwa o fitileng dipalopalo tša rena be di le mo 1700 ra khwetša gore this time ka khwedi yona from the 24 tša April of tlamamotla re setse re fitisitše 1400 so ya ba bontšha gore surge go ba spike se ka ba se dirwa ke eng. Letsholo la go fafatsa kgatlhanong le twatsi le tlile go simolola ka kgwedi ya Lwetse ke Katlego wa dikgang tsa SABC Giyane. O mongwe wa baemedi ba balatofatšwa molatong wa go ngwega go le gongwe ga sekata le mmolai Ditaba o re botšhotšhisi bo tšweleditše bohlatse jo bo sa reng selo maitekelong a go kgokaganya molatofatšwa le tiragalo yeo. Ntlha e tšweletše nakong ya ge balatofatšwa ba tšweletše ka kgorotsheko ya magistrata wa Bloemfontein go kgopela beila. Moemedi wa molatofatšwa wa Boselela Motanyane Masukela o boditše kgorotsheko gore botšhotšhisi ga bona le bohlatse jo bo tiile gore Motanyane a ka ba kotsi ga a ka lokollwa ka beila. Balatofatšwa bao ba akaretšago bašomi ba peleng ba khamphane ya tšhireletšo ya G4S ba lebagane le ditatofatšo tša go fiša ka bomo, bomenetša, go šitiša tshepedišo ya molao le go thuša mogolega go ngwega. Moemedi wa molao wa Masukela e lego Masilo Kwenane o re hlatse ya mmušo ga e na le bohlatse jo bo lekanego jo bo amanyago Masukela le go thuša pestere go ngwega go le gongwe. O bolela le gore ga go bohlatse jo bo amanyago le setopo sa Katlego Bereng seo šomišitšwego go ngwegeng ka pester. Hlatse ya mmušo tshekong ya molato wa polao ya Senzo Meiwa e le go Zandi Khumalo o re o tsebile gore go na le seo se sa lokago ka Meiwa ga e kwa mmagwe a lla ka morago ga go iša Meiwa sepetlele metsotswana morago ga gore a thuntšhwe ke dinokwane tšeo di šwahletšego legae la Khumalo. Molato o fegilwe go fihla ka la 12 June. While we were still waiting, because they were busy examining him, my mother and Longwe arrived. And then, while at that, my mother then asked us, where did they place him at? Is he all right? I only signaled with my finger that they have placed him in that room. And then my mother then walked towards that room. And then a few seconds later, my mother then started crying. On the other side. This is also where I realized that there's something that is not okay inside there. Ba bantši bao ba lebegilwe mešomo le ge makhura wa apea le floru di tura go bonala kgwebo ya makwenya e sa šikinyege ka tlase ga maemo a bjale a ikonomi e fokolago. Makwa le Tšhetše go tswa nageng ya Lesotho o fitlhile nageng ya Afrika Borwa ka maikemisetso a go phema maemo a sa tsitsang a moruo nageng ya gagabo. Ha e sa le ntate eno wa bana ba babedi a le kgwebong ya go rekisa makwenya ka dilemolemo. Bana ba ka ba hae ke kgona go ba kenya sekolo, ke kgona go ba ngwathela ba je, ke kgona go etsa ntho nngwe le e nngwe. Le ha naha ya Afrika Borwa e tobane le ho nyoloha ha inflation le ditheko tsa dijo,
kgwebo ena e tswela pele ho atleha. A Thepalesa Mantsi eo e le mme wa bana ba bararo o ile a fellwa ke mosebetsi ka lebaka la sewa sa COVID-19. Mme le yena o kgwebong ya ho rekisa makwenya. Re ntse re tswela pele ka kgwebo hanyane neng kgwebo ya rona e tla be le slow, tla be le on and off. Di-customer di tla neng di satle but ke mo re sa five. Makwenya a tswela pele ba thatohatse dijong tsa hoseng mme barekisi ba ile ba tshwanela ho nyolla ditheko ka lebaka la ho nyoloha ditheko tsa flour le mafura. Gore makwenya no a fa price e re rekang ka yone a matona ene le a dirile overnight the following day a santse a le fresh boza. Le ya maemo a morua a bontshitse ho putlama ka rona ho pepeneneng hore kgwebo ya ho rekisa makwenya e tswela pele ho bona tjhabo ya letsatsi. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Bela re lekola ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ke tše se tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e tieletše gannyane ge e bapetšwa le dolara ya Amerika ye e fokolago. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE e kaonafetše. Theko ya oli e tala ya Brent e theogile. Ge sehla sa 2022-2023 DStv Premiership se ya le moši wa dikokwele go sasa, mahlo a lebeletše go dihlopha tšeo di lekago go efoga selepe sa magagane. Sehlopha se sengwe le se sengwe gare ga tharo tša moseleng se ka llelwa ke selepe. Sehlopha sa Maritzburg United, Marumo Gallants, seo se lego moseleng sa Chiba United, di tla be di tupiša lerole go efoga selepe sa magagane mafelelong a beke. Bashireletše sefoka ba league for both clubs fighting for the top 8 and I don't have any fear but because we're not playing and what happened in the first division, of course it's going to be talks, but everybody will be watching. Chiba United yeo e lego moseleng e amogela Arrows le patlelong la Nelson Mandela Bay. Chiba e na le dintlha tše 29 morago ga dipapadi tše 29. We are playing at home, and if Maritzburg can do it, why can't we do it? I think before the game, Maritzburg was feeling somehow say, hey, we maybe we should play on Saturday and what, but now they are relaxing. They have done the job, and then they are waiting for the result. I wish I could have been in that position. Ka lehlakoreng le lengwe dihlopha di lwela go fetša maemong a kaone godimo ga league. Orlando Pirates le SuperSport United di lwela maemo a bobedi. Dihlopha ka bobedi di na le dintlha tše 51. Sehlopha seo se tšeago maemo a bobedi se tlo raloka phadišanong ya CAF Champions League, gomme seo se fetšago maemong a boraro se ya phadišanong ya CAF Confederation Cup. Go sa le bjalo Kaizer Chiefs le Cape Town City di lwela maemo a bone. We want to finish the season on a high. We've had our ups and downs. We had moments where we were happy, we saw things coming, all right, and we also had moments that gave us, sleepless nights. Pirates e etela sehlopha sa Amazulu mola sehlopha seo se fihleletše go makgaolakgang a sebjana sa Nedbank Sekhukhune United ba amogela SuperSport United. Swallows e etelwa ke Marumo Gallants yeo e lego bobeding go tloga moseleng. TS Galaxy e tlabe e le tseleng kgahlanong le Stellenbosch, gomme Richards Bay yeo e lego maemong a bone go tloga moseleng ba etelwa ke Royal AM yeo e lwelago maemo a top 8. Pego ka Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC. Di felela mo tša legong ditaba ba sehlopha sa Sesotho ba tla lesola le tšona ka kotara go tšwa go iri ya go selela go sasa. Go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse.